Reka mbasoze kandi mbaye ikaze hano ku Bicu TV n'umwanya tugiye kubagezaho amakuru yiri wavugwa mu binyamakuru n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye niko Ingabire kuri wa gatatu Werurwe na 2021. Reka amakuru tehereye kuyarebana n'u Rwanda aho u Rwanda rwakira icyiciro cya mbere cy'inkingo za coronavirus 240 zo mu bwoko bwa AstraZeneca zatanzwe muri gahunda ya COVAX igamije kuzikwirakwiza mu bihugu bikennye, aho byitezwe ko nyuma y'izi ruzakira izindi zo mu bwoko bwa Pfizer-BioNTech. Uru rukingo rwa AstraZeneca rwakozwe na kaminuza Oxford, hanyuma ikigo cyo mu Buhinde cyitwa Serum Institute nicyo cyarutunganyije ku itariki 15 Gashyantare nibwo OMS yatanze uburenganzira bwo kuba rwatangira gutangwa. Agacupa karwo kaba kari mu icupa ririho igipapuro cy'icyatsi cyanditseho ngo Covishield. Mu nkingo zose za coronavirus zimaze gukorwa, rwa AstraZeneca nirwo rwonyine rufite amabwiriza ashobora korohera abantu mu buryo bwo kurutwara no kurubika. Rushobora kubika mu bubiko busanzwe ahantu hari ubukonje, ushobora no kubona muri firigo zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Urukingo kandi nirwo ruhendutse muri zose, aho doze imwe igura amadolari 4 ni hafi 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuntu kugira ngo bibe byizeye ko yakingiwe neza habwe ebyiri hagati y'imwe n'indi hakabamo iminsi 21. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel ubwo yakiragiza inkingo yavuze ko urugamba rwo gukingira coronavirus mu Rwanda rwatangiye, aho kwikubitira abari mu nzego z'ubuzima guhera ku mujyanama w'ubuzima kugera ku muganga uri mu bitaro bya kaminuza, abakozi bafasha mu gikorwa cyo kwirinda COVID-19, abakozi bafite hejuru y'imyaka 65 barwaye indwara karande zitandukanye nibo bagomba guhabwa urukingo guhera kuri wa gatanu tariki ya 5 Werurwe 2021. Yakomeje avuga ko izi nkingo zizewe zuzuje ibisabwa byose kandi ko umuturarwanda wese ugomba gukingirwa zaba yagezweho n'urukingo bitarenze muri Kamena 2022. Ku wa gatanu w'iki cyumweru nibwo gikorwa cyo gukingira kizatangira. Abazahabwa urukingo kwikubitiro bagiye guhabwa ubutumwa aho bizajya bikorwa binyuze mu rwego rw'akarere no mu zindi nzego zibanze. Magingo yanga kandi muri iyi gahunda ntabwo abantu bafite munsi y'imyaka 18 barimo bazahabwa urukingo kwikubitiro. Na muvuga butumwa ukomoka mu Burundi Pastor Niyomwungere Constantin yatangaje ko ari mu batanga buhamya bazashinja mu rukiko Paul Rusesabagina ukurikiranywe ibyaha by'iterabwoba n'ubutabera bw'u Rwanda. Uyu muvuga butumwa yabitangarije umwanditsi Joshua Hammer nk'uko bigaragara mu nkuru yasohotse mu gitangazamakuru The New York Times yo kuri wa kabiri tariki ya 2 Werurwe 2021. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko mu rubanza rwa Rusesabagina n'abandi 20 bareganwa ibyaha by'iterabwoba buzifashisha abantu 80 bagizwe ingaruka n'ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro wa FLN urwanya leta. Ubushinjacyaha kandi buteganya kwifashisha abatangabuhamya 3 bakorana bya Vina Rusesabagina bakaba bazamushinja imbere y'urukiko. Muri bo harimo uyu muvuga butumwa Rusesabagina yizeraga nk'umukozi w'Imana. Pastor Niyomwungere mu kiganiro aherutse kugirana na Liberation na Jeune Afrique tariki ya 16 Gashyantare uyu mwaka yasobanuye ko ubwo Rusesabagina yatabwaga muri yombi muri Kanama 2020 bamaze imyaka igera kuri 2 babaye inshuti. Gusa ariko uyu muvuga butumwa yasobanuye ko ubwo yamenyaga ko ibitero by'umutwe wa FLN muri Nyaruguru na Nyamagabe 2018 bifite aho bihuriye na Rusesabagina yahise atangira kumva yamutanga mu gihe ubutabera bwabo bumushaka. Uyu muvuga butumwa ashingiye ku makuru y'ibi bitero yari yaramenye niwe washutse Rusesabagina amugeza mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwabimufashijemo amuvanye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yarazi ko ari kwerekeza mu Burundi. Muri gihe urubanza rwa Rusesabagina rukomeje, Pastor Niyomwungere avuga ko yishimiye kuba agiye gufasha ubutabera gushinja umusaza w'imyaka 66 agira ati nishimye gutanga ubuhamya bushinja umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba uwisha abantu. Ati yarampemukiye ndashaka gufasha ubutabera. Urubanza rwa Rusesabagina nabo bareganwa rwatangiye kuburanishwa mu mizi tariki ya 17 Gashyantare uyu mwaka. Biteganyije ko ruzasubukurwa ku wa gatanu tariki ya 5 Werurwe 2021. Na inteko rusange ya Sena yemeje abayobozi bashya mu nzego z'uburezi barimo Dr Nelson Mbarushimana na Dr Bernard Bahati bitezwe guhindura byinshi mu burezi. Kuri wa kabiri nibwo inteko rusange ya Sena yafashe umwanzuro kuri raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu ku isuzuma rya dosiye y'abayobozi basabirwa kwemezwa nabo mu nzego z'uburezi. Muri abo bayobozi harimo na Dr Nelson Mbarushimana wemejwe ku mwanya w'ubuyobozi mukuru rwego rushinzwe uburezi bw'ibanze REB na Dr Bernard Bahati wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Dr Mbarushimana yabwiye komisiyo ko azashyira imbaraga mu mashuri y'incuke
agashakirwa abarimu bashyigikiye kugira ngo umunyeshuri ugiye gutangira amashuri abanza azaba afite ubumenyi bw'ibanze. Yavuze ko kandi azashyira imbaraga mu kongera abarimu amahugurwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga no gukora ubushakashatsi kugira ngo harebwe aho isi igeze mu bijyanye n'uburezi kandi bakajyana nacyo. Perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu Muhire Adrien yavuze ko mu gusuzuma dosiye z'aba bayobozi hasuzumwe inshingano z'ikigo mu irondoro no kugirana ikiganiro na buri muyobozi usabwa kwemezwa mu myanya. Muhire yavuze ko mu kiganiro komisiyo yagiranye na Dr Bernard Bahati yagaragaje ko afite ubushake n'ubushobozi byo gukora inshingano yahawe bishingiye ku mirimo yakoze n'ubunararibonye afite mu burezi. Dr Bernard Bahati yasobanuye ko hazakorwa ubugenzuzi bugamije kureba ireme ry'uburezi, harimo kureba uko abarimu bigisha, uko abanyeshuri biga n'ibyo bavanamo, cyane ko ari nabyo yari ashinzwe muri kaminuza y'u Rwanda. Bahati yakoze ubushakashatsi bijyanye no kureba uko ikoranabuhanga ryakoreshwa mu gukora isuzumabumenyi rihoraho buhuye n'imwe mu nshingano z'ikigo asabirwa kubera umuyobozi, bityo asanga ibyo yize n'ibyo yakoze bizamufasha mu nshingano ze. Nyuma y'impaka zagiye n'abasenateri bagaragaje ko abayobozi nubwo bemejwe ariko babwirwa ko hari ibikwiye kwitabwaho mu kunoza no guteza imbere ireme ry'uburezi, cyane ko hakiri ibibazo byo kwitabwaho. Naho umwana w'umwaka umwe n'amezi 3 yaguye mu ndobo y'amazi ashinze umutwe nyuma yo kumara iminota myinshi ayikiniraho. Bagiye kureba basanga yitabye Imana. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 3 Werurwe na 2021 mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Bushenyi, aho ni murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana. Amakuru agera ku gihe banditse inkuru nuko uyu mwana yarari gukina ku ndobo y'amazi hanze, abandi bari mu nzu. Uko yakomezaga kwikiniraho nibwo yaje gushyira mu mutwe, amaguru ajya hejuru, buri umuntu uhita umutabara, niko gusoma amazi kugeza ashizemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire Rwagasana Jean Claude yabwiye ko uwo mwana yasanzwe mu ndobo y'amazi yaguyemo ashinze umutwe, bagakeka ko ari cyo cyamwishe. Gitifu Rwagasana yakomeje avuga ko bakimenye bahise bahamagara urwego rw'ubugenzacyaha hamwe n'abaganga kugira ngo basuzume neza bamenye ko ari cyo kishe umwana. Asaba kandi ababyeyi kwita cyane ku bana babo bakiri bato bakabarinda kuba bari bonyine kuko ngo bushobora kwicwa n'ikintu icyo ari cyo cyose baba bafite. Kuri ubu abaganga hamwe n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha baracyapima hanakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane neza niba koko uwo mwana yishwe n'iyi ndobo y'amazi. Na bamwe mu baturage mu murenge wa Rugerero kagari ka Rugerero umudugudu wa Kabarora bavuze ko bahangayikishijwe n'abantu batazi barara batera amabuye hejuru y'inzu zabo. Uretse kuba bahangayikishijwe n'umutekano ngo ibi binabangiriza inzu kuko aya mabuye aterwa amena ibirahure by'amadirishya akabasanga aho baryama. Abo baturage bavuze ko ijoro ryose bataryama kuko baba bategereje urupfu kubera ubwinshi bw'amabuye aterwa ku nzu zabo akangiza ibirahuri. Kahombo Judith yavuze ko hashize ibyumweru 2 we n'umuryango we bataryama bisanzuye kubera amabuye batera ku nzu umunsi ku munsi. Asaba ubuyobozi kubatabara. Ni mu gihe Habimana Samuel we yavuze ko ibi babaho atari ubujura ahubwo ko ari urugomo kuko biba buri munsi ku masaha amwe. Ku rundi ruhande umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero Nkurunziza Faustin yavuze ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bari gukurikirana iki kibazo ngo hari n'abafashwe bagomba gukorwaho iperereza. Aba bantu batazwi batera amabuye mu ngo z'abaturage bakibasira ingo 7 z'abaturage bo muri uyu mudugudu wa Kabarora. Nubwo abayobozi bavuga ko hari imiryango 2 ifitanye amakimbirane, abaturage bavuga ko ntaho bahuriye n'amakimbirane kuko bitatuma umudugudu wose urara udasinziriye. Hakunzwe kuvuga agatsiko gakora ibikorwa by'urugomo kita abuzukuru ba Shatani mu murenge wa Gisenyi. Abaturage bakaba bavuga ko baba ari bo bimukiye mu murenge wa Rugerero na Rubavu, akaba ari nabo baba barimo guteza umutekano muke nubwo ubuyobozi butarabyemeza. Karasira Aimable uzwi ku izina rya Professor Niga akamenyekana mu biganiro atambutsa ku rubuga rwa YouTube yatangaje ko yagarukiye leta y'u Rwanda nyuma yo gushaka gukurikira abayirwanya. Karasira yatangaje ibi ngibi mu kiganiro yagiranye na Bwiza TV ku wa 2 tariki ya 2 Werurwe 2021. Avuga ko leta y'u Rwanda ifite ingufu mu gisirikare, ubutasi, bukungu, imari na diplomasi. Ati ntabwo rero umuntu nkangiza ubwenge nagerageza kurwanya urugamba ntazatsinda. Ati urugamba utazatsinda ururwana wisurira inyuma. Uyu mugabo avuga ko atigeze arwanya leta y'u Rwanda nk'uko bamwe babivuga, gusa ngo yigeze kujya yumva batavuga na leta yifashishije imiyoboro batangira amakuru irimo amaradiyo. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bashinja Karasira gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi kubera ibiganiro yatambutsaga ku rubuga rwe rwa YouTube yise ukuri mbonanyuza ibitekerezo by'uko abona ubuzima n'amateka y'ibihugu bya Afurika mu mfuruka zitandukanye. Ari nabyo byatumye yirukanwa mu kazi ka leta kuwa 14 Kanama 2020 ko kuba umwarimu w'ubumenyi bwa mudasobwa computer science muri kaminuza y'u Rwanda yakoze kuva mu mwaka wa 2008. Dukomereje amakuru yure mu binyamakuru hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika muri Tanzania bwatangaje ko mu minsi 60 imaze gupfusha abapadiri barenga 25, ababikira 60 ndetse n'abarayiki bakoze 2 bazize kunanirwa guhumeka. Umunyamabanga w'inama y'abepiskopi muri Tanzania Tech Charles Kitima yavuze ko Kiliziya Gatolika yapfushije abantu
mu mezi abiri ibi Charles Kitima bigarutseho kuri wa gatatu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyagarutse cyane ku kibazo cya COVID-19 akavuga ko izi mfu zose zagaragaye kuva hagati yo mu kwezi kwa Kukuboza na 20 na Gashyantare 2021. Charles Kitima akaba yasabye abantu gukomeza kwirinda kugeza ubu Kiliziya Gatolika muri Tanzania yamaze gutanga amabwiriza ku bapadiri n'abasenyeri bo muri diocese zitandukanye ajyanye n'uko bakwiye kwirinda COVID-19. Nawe ubuyobozi bwa pariki y'igihugu ya Virunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko mu mwaka ushize na 20 bwafashe abarinzi ba pariki 21 bagwe mu bitero by'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umuyobozi wa pariki y'igihugu ya Virunga Emmanuel de Morade yabwiye RTBF ko mu mezi 12 bamaze gupfusha abarinzi 21 biturutse ku bitero bigabwa binyuze muri iyi pariki. Emmanuel de Morade yavuze ko no ku gitero cyahitanwe ambasaderi w'Ubutaliyani muri Kongo ariwe Rukata Nasio abarinzi ba pariki ngo bari bagereje kugisubiza inyuma ariko bikanga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga inshingano z'abarinzi ba pariki zirenga kukurinda ibi byanya bibarizwa mu nyamaswa zitandukanye ahubwo zikagera no gucunga umutekano w'abazituriye n'ibinyabiziga bikoresha imwe mu mihanda iyo hafi ya pariki. De Morade yavuze ko ibibazo by'umutekano muke biri mu bikibangamiye iterambere rya pariki ya Virunga. Umwe mu mitwe yitwaje intwaro ishyirwaho mu majwi kuba ariyo igaba ibitero ni wa FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994 bakaza kungira muri Kongo. Nko muri Mata umwaka ushize uyu mutwe wagabye igitero gihitana abarinzi ba pariki 12 mu burasirazuba bwa Kongo ari nabwo bunabarizwa muri ya pariki ya Virunga. Ni kamwe mu duce tw'iki gihugu twiganje imitwe nyinshi yitwaje intwaro. Ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko muri iki gice habarirwa imitwe yitwaje intwaro 122 ikorera mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu naho umugabo wari hafi kuba padiri Keve Kipoko yicisha umugore witwa Charity Chiboy ndetse n'umuhungu we Alan Kibungetich nawe ahita yica nk'uko polisi yo mu mujyi wa Nairobi ku muhanda wa Jogo ibitangaza. Iperereza ryakozwe na polisi rigaragaza ko Umudiyakoni yisha bombi abanize nawe ariyica ku 27 Gashyantare 2021. Uyu mugabo yiciye mu bwiherero aho yifungiranye gusa ngo polisi ntiramenye icyaha cyatumye waburaga igihe gito ngo abe padiri yica abantu. Polisi ivuga ko iteganya gusura kuri seminari ya Mutagatifu Thomas wa Akina kugira ngo bababaza amakuru ku myitwarire y'uyu mugabo. Muganga wa leta Dr Johnson Odura avuga ko umwana nyina bashyizweho umwenda ku munwa n'amazuru bapfa bazize kubura umwuka. Abaturanyi bo bavuga ko babonye uyu diyakoni yinjira mu rugo rwa Charity na Aaron bazashyingurwa ku wa 4 iwabo mu cyaro cya Elgeyo aho n'uwabishe bombi bakomokaga. Nabwo mu kimwe gitaha muri leta Texas yo muri leta z'ubumwe za Amerika izakora gusaba abantu kwambara agapfukamunwa ndetse emerera ubucuruzi bwose kongera gukora ibisesuye nk'uko Guverineri Greg Abbott yabitangaje kuwa 2 tariki ya 2 Werurwe 2021. Uyu guverineri wo mu ishyaka ry'abarepublikana yagize ati ubu ni igihe cyo gufungura Texas 100%. Texas niyo leta ya mbere ituwe cyane ikuyeho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa. Bwana Abbott amaze igihe anengwa nawo mu ishyaka rye kubijyanye n'agapfukamunwa kari kagizwe itegeko kukambara guhera mu kwezi kwa 7 mu 2020 ndetse ubutegetsi bwa perezida wa Amerika Joe Biden bwatangaje ko ingamba zo kwirinda coronavirus ni ngombwa kuzubahiriza. Uretse Texas, amategeko nk'aho yakorewe mu zindi leta zirimo Michigan, Louisiana na Mississippi nazo zakuye itegeko ryo kwambara agapfukamunwa kubera ko ibikorwa byo gukingira COVID-19 byongereye icyizere muri Amerika cyo gusubira mu buzima bwari buriho mbere y'uko iki cyorezo cyaduka. Perezida Biden yavuze ko USA iri mu nzira y'uko bitarenze mu mpera z'ukwezi kwa 5 izaba ifite inkingo zihagije kuri buri muntu mukuru uri mu gihugu nubwo kongera gufungura ubuzima bukaba nka mbere bya COVID-19 yateye kutumvikana hagati y'ubutegetsi bwa Biden n'abategetsi bo hejuru mu rwego rw'ubuvuzi. Imibare ijyanye na COVID-19 igaragaza ko nubwo ubwandu ntimpfu byagabanutse muri Amerika mu byumweru byava hanga bishize, ubwo bwandu ntimpfu biracyari hejuru ugereranyije no mu bindi bihugu kuko abantu barenga miliyoni 28 banduye coronavirus, muri bo barenga 516 yarabishe nk'uko imibare yakusanyijwe na kaminuza ya Johns Hopkins ibigaragaza.
Munyemerera amakuru tuyasoreze mu mikino aho abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'umukino wo gusiganwa ku magare Team Rwanda begukanye imidari 5 irimo 3 ya feza ku munsi wa kabiri wa shampiyona nyafurika iri kubera mu Misiri. Abo basiganwe n'ibihe buri wese ku giti cye. Ku munsi wa gatatu w'irushanwa uzakinwa ku wa kane akazaba hari ugusiganwa intera y'ibintu 28 ku bahungu n'abakobwa bagize ikipe, ari ibyo bizwi nka mixed relay, buri umwe agakora ibirometero 14. Reka dusoreze hano aya makuru yiri wavuga mu binyamakuru. Iyi ni Ibicu TV, kora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubona amakuru agiye atandukanye tugomeza kugenda tukugezaho buri munsi. Nge nitwa Nikuingabiye.